Assalamualaikum. Tibe fulunna, durku tibe fulunna, rahu tibe fulunna, farmas beenumba be fulunna. Mi hadalani video e. Eya balala hade miyak insaf kollan tibe fulun. Mi dakkala. Aslam mi wattali atamagiya tibe fulunna itur tarafaka beenuwa mustafabe. Ade ena miwani farmahoge uriha bawate. Ama bana fuluje fulada. 500 rupiah kilo mihiri ane mihiri annam bi am vihalam beenumba uriha be fulun misannam mi. Mihar mi dakkala tibe fulunna ge mi dogennu ne. Mi dakkala. Koba mihiri miharu bodeti filolu liben obohori ginimas liben obohori geolu liben obohori kiruli liben obohori handi liben obohori dengas mi kike munani dengas walam mahatan den liben obodde handa malage huriha be fulum bes atamage annambi kurimajja tiyana arala mi number kulalaga ham kuriya gendambi 500 rupiah kilo mihiri tafaten noane ungulu jahalawa war riyedi ko fresh ko mas mihiri vihalam mahennuli wadi be kanu jehene koba emmenna fenije do ehem bima masnuli be kanu le kanu jehene Farumahen hadalam maadimas beenu vejje kawanya kurimacha meena ala fin number kulalayan hama rastas deliveries kolla dene hurita gengos switch dene ekama maafargo vejjiya ege ehem bima dibe fulun Farumahen daddora kala iroli kolon kottalam farmas kole kottalam beenu kawanya kurimacha meena number arala imini number kulalage kuriya gendambi huriha wattare helime ewaha kamanedi warasala happy do